Bari kwa nang umayak man maki-standby. Ay, naimbag ka pa'y maribanang. Day talagis istambay ti kukuem. Ay, ay katuwin Tadamot honorarium ni Inteng. Wan matkit di Uray sa anak nga agtrabaho, agbyag kami lata. Kaskaladon niya, mare. Ay katuwin Lumabas at marikwanang, maribanang. Ay maray, umay kapay tagi istorya tayo. Pasensya kayon maray, angam san amabalain. Papanam! Inakman isursor to'y inapit ko anatang. Ala, sige nga Rod, maray. Ay, una yan ni Marituyang. Kaslasaan na mabambanog. Ay, kasta talaga ni Marituyang. Nagagat. Win nga Rod Ay kimutong pa yan, gapo iti katatrabaho na. Uray nagdagsan, bakla yan na lata. Si kamot, mare. Ken, nakihitam jay kodil na, maray. Ay, nakangis-ngisit mo tan. Gagangay na Amom mo ti trabaho na. Ay, awanan Amangan no isukat ni paribadong iti napimpintas ken napudpudaw no kastalaan. Saan mo't siguro akas dyan ni kabadong? Anya nga iti ammom, maray. Sapay adu ti chicks ijay ilay. Sabihin no tinagapuaman ti banang, ito'y po yung sapulan na kanyang gail. Apay kwarog. Imbis nga agbiro kayo mo titipanggadan yaw, tapno matulungan yun niyang gail. Ay, apay amadanagan ka. Ada nga ron honorarium ni uncle mo. Umanayan day jay, apagbiag me. Kasanon ngay no may baos, when unusanin na makatrabaho niyang gail. Sa dino nga iti pangalan nyo, iti kanin yaw. Ay, danag mun kwarog. Ay, napigsapay lang ni uncle mo. Saan nga gnanayon na napigsan niyang gail? Abay, kayat yu kaday, ti agtrabaho latan, uray bakit kan lakay kayaw? Ay, agsardeng kaman si ka, kwarog. Agkapi ka no agkapi ka. Dinaksir mo na nakasta. Tamok, tiar aramidas. Marikwanang, gatangem man to'y nabati alakaw. May sasupot akamatis laeng. Sagmamano ay mare. 30 pesos laeng maray. Sige, gatanga kunday ta. Tapno makaawid kan. Ay na, agyaman ak marikwanang. Adto ti 30 pesos. Ay na, agyaman ak unay maray. Ay, sa wakas, makaawid ak matlaeng. Ay, Marituyang. Adaman damagag. Anya day ta maray. Saan ka kadi mabambannog? Inal daw amang isursor ka iti lakom. Kadamot ipaw-paw it ni badong mo akwartam. Mabambanugak mo't maray. Agam anusa. Tadyak mo't kayat ngagtugtug awak laeng. Kayat kumot at makatulong kan badong kaw, kan makaurnong uray basit laeng, tapno addan to usarun may, inton lumakay kan bumakit kamain. Nang runa kat awan mo't tinamnamaan may apinsyon may. Anyat nga tanga, maribanang. Kasla adda nakitak alakom nga orange asabon, marikwanang. Ay, ada. 75 ti maysa. Manotalaan. May salaan. Mabitla nga rod Win ay makaurayak mo't ka. Ay pilyam tay baro nga istak mo maray. Adto yan ti sabon mo, mare. Ay, agyamanak, marikwanang. Ay, pakilistampay laeng Anya? Ay, ilistampay laeng. Tabayadan to ni Inteng, numaala na ti honorarium na. Ay, na yan. Ay, bus gaya man tiya sintunghaw. Inka gumatang ideayan ni kagawat ko nang. Muto yan, ti maigatang. Ay, manong tamay sa supot nga asin. 20. Mabitlag ta kita no na 20 iti walit ka. Utangak pa lang ti asin. Tapno adamanan paglod ko. Apay akas tati panang kitam kanya.
Sa kaumisem-isem dita. Ay, awan, inteng. Mudto yan, tigatang ko. Tama pa na ko. Marikwanang, umutangak man. Ay, sa anak agpapautang, Maribanang. Amang ano pagpapintas mo man ng tiutangam. Ay, saan, Mare? Asin, ti utangag. Ilistampay laang ka ni Inteng. Sigurado ka? Ay, wan. Ni Inteng, tinangibaon kanyak. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, naimbaglaangan tanamati ni Marikwanang. Ay, adamot langan paglod ko. Adto yan ti asin. Mabitla nga. Anya ti sisi, ma'am? Ay, kwa, awan, Maray. Agpaludak gayam, Maray. Ay sa anak agpapautang iti load. Ay, saan ko nga utangan? Ada pagbayad ko itilod. Adto'y tinamber, alodam. Nasabat ko ni bakit ising ditadalan ita tungap. Kay, Salsalod-sudan na no kayat mo kanot ti aglabat tatangdanan na ka. saan? Jak kayat. Na, isupay ko matitangdan mo. Igatang itisidaan. Ay, jak nga rod kayat. Sana balay, tadamot ti honorarium mo apagbibiyagan ta. Na, isulat din na maimaon. Kasano ngay no maibos? Sa dino ngay ti pangalaan ta iti kwarta nga usarin ka. Binulan ti honorarium mo. Saan ka day? Una, hanggang umanay ayan na dya pagbiyak ta. Ay, katiyan anay ta. Na, Anya ngay nga rod no iso ti adda. Kagawad pa nang. Kagawad! Anyat gatanga mo, Sep. Umayak agbayad iti utang ko kagawad. Naalak nga minan ti honorarium ko. Bayada maminan. Ay, kawin ha. Tapos na mabarwan man ang tilista. Nasayaat nga raw tapno day gatang ko itilakok. Pasensya kayo. No italang agbayad ha. Okay laeng. Ay, huwag gayam. Agrip-report ka din ni Kapitan iji Barangay Hall. Ay, uwin kagawad. Apay ka day? Ipakipagamtuman kan kwa na, tao may nabayadan tay utang ni Maribanang. Nabayag nga may nanasan ngay may dito eh. Mabainak mo tamang ibagay di Barangay Hall. Tamang ano damay bagana. Ay, mala. Ibagak tao ka ni Kapitan. kanya nga minintay ko na mga ibagam kanyak, John. Ingka kano bayadan ti utang ni Nanabanang iti Barangay Hall, Kapitan? Na, utang! Isumati ko na ni kagawad ko anang. Adda kano utang ni Nanabanang kan kwa na. Nagloko ni Banang. Kasano ang makautang? Kadamot itid ko akwarta na. Diyak mo man, Kapitan. Ay, agsagana day tapanan. Ay, maamuak lang adakal ti utang na. Makita na. Anyat imbaga mitay ka ni Kapitan, pare John. Imbagak lang mat. Ngayon nabayadan ti utang ni Nanabanang iti ayan ni kagawad ko anang. Isumot lagaya makastaon na ti pungtot na. Ha? Apay ko mga gungat ngay. Uwin, atasan nga trabaho ni Nana Banang. Urayin na lang ti honorarium ni Kapitan. Kasta? Ay, Naimbaglaan nga hintay may kadito tersena, Kapitan. Mano ti utang ni Banang? Umabot iti 2,000 ah. Anya? Adto ti listaan. Kompleto day ta, Kapitan. Na. Agas may dagito nga inututang na. Asin, bangos, karne, sabon, orange, lotion, gatas, tinapay. Dapat ititid ko kankuha na tunggal ibaon ko agumatang. Awang maintad na kanyak. Ti ko na ilistak tabayadam to. Ay, aramid na siya Banang. Nagipanan na nga, kadagitiin intid ka. Iso siguro ati pinagman-manicure na. Ay, loko na siya. Di naklangaro din tulungan iti trabaho. Kasta pa iti aramidin ha. Anya nga'y, bayadam, Kapitan. Ay, saan? Saan ko abayadan dagita nga utang? Makaan mo ni ba nang agbayad? Naglalaingan na ngay.
Ay mangibabain ka si kabanang. Nay, anya man ng tibasol ko, aya. Nagasam ta 2,000 matin ti utang mo kan ni kagawad ko anak. Kit ik-ikan ka mo't iti kwarta tunggal ibaon ka agumatang. Manulaang mo't nga iti 2,000 nga utang ta. Bayada mo na. Takal alam mo't gayam iti honorarium mo. Ay utang mo di bayadam. Makamuka. Anya, Agpadunot ka ita no sa dino ti pangalam iti pagbayad mo. Saan anasaya at atila ang honorarium ko tinamnamaam? Tumulong ka. Naimbag pa ni Maritoyang. Urada ipawpawit ni pari badong akwartana. Anusan na ti agisursor iti no nyaladita. di nakman ikumpara iti dayja amari tuyang. Punuman. Nagagat ni Maritoyang nga mitisika. Nasabat ko manan itay. Nga agisursor iti suman. Naibusan ti mantika, inteng. Ay, baka muka gumatang. Saan mo't mabalin asya amin? Awan nga rod ti kwartak. Awan ti pakitang danak. Ang nga awan kat ibagbagakan ka nga ang kailabaan ni bakit ising. Di mo kaya. Jak nga rod kayat ti kasta at trabaho. Ay di ka agpili-pili si kabanang. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan nam dita. Kasano nga rod nga ilutok ti sida, no awan mo't mantika. Ay saan ako namangan. Makamukan iti kanam dito'y balay. Anya, Ay umunig ka, John. At ibagakan ka. Anya day ta, Kapitan. Ay mga nadalod mo. Apay ka di. Awagan man ni Kwarog. Anya nga iti baga kini Chip Kwarog. Ibaga mamangala iti kanek. Tadyak kayat amangan iti balay. Maasarak. Mabit lang nga raw. Tawagak ni Chip Kwarog. Aw, at tuyin tinala kabalon mo hanggang. Thank you Kwarog ka andakan. Apay asahan ka mga ni Jabalayaw? Nagapa kayo kadimanan kinyantibanang? Kasano kami? Siyak amin ti gumatang iti mausar iti balay. Agraman pagpapintas na. Isak pa, taggastaos. Ay, una yan day. Aglablabasan ni Antay. So, manipod ita. Sa anak mo tin agumat gatang iti pangkusina may. Kita, no di pa'y lagnakam. Sige hanggang. Tapnagnagam ni Antay. Anya tararamidam dito'y maribanang. ay, kwa mare. Nakita ka nakaruro at tilikodan ti balay mo. Tangdanan na kun ang agdalos. Kabala, maray. Wen, kabaulak. Sigurado ka Wen, mare. Masapul nga aggaguta kon. Tapno makatulong ak ni Inteng. Iti kasta, saan na kun nga apaan? Ay, dakkel tinagbaliwam, maray. Nakaamiris akon, mare. Makitang danak. Tapno makatulong ak ni Inteng. Kan tapno mabayadak dagiti utang ko ken ka. Anya tiraramidam dito'y balayang kail. Ay, itay pasap sa pulak ni Antay. Gamjak makita. Nakarekap ti balay may idisimbang petak. Amangan kit din nasaktak kadagiti balikas ko. Nagtalaw sa mutin. Sana nagtalaw ni Antay. Kasano nga amaw masaan? Sa dino tinagnaam itay aya. Nagnaak iti shortcut adalan. Isumot lagay madi mo nakita ni Antay. Ha? Ano tisan ko nakita? Aday jay balay ni kagawad ko anang ni Antibanang. Na, Agdaldalos iti ruot ijay. Tangdanan ni kagawad. Anya ti aramidom dito'y balay ni Marikwanang, Inteng. dito'y gayam ti ayan mo dungaw. Itay pa asap sa pulin ka. At titiginatan ko ang merienda. Agmerienda ka pa. Pasensya ka no sa anak-anak pa kadaken ka. Saan kan tumot ngamin ang nagawid idi alas 12? Na, kwa, naimbag man ta na panunot mo tinakitang dan. Ay, tapno makatulong akmet ken ka, Inteng. Ay, dakkel tinagkurangak ken ka. Iso nga ita, bumawi ak. Nasayaan no kasta dungaw. Ala, sapay la ko man.
Tapod no ang nagbalbaliw ka. Kastaan, nanabanang. Aggagat ka, tapno matulungam ni Kapitan. Takasta tirumbang nga aramidan, ti agasawa. Nanakwanang, apay ka diya kas lagi imagine ka. Nakaisam ka mo't ang nakatapaya. Wan kwarog. Ngamin, aday may gimatang itay alakay. Ngam gwapo. Ha? Asinaw? May ka no nagbakasyon dito'y kabildatan. Kasinsing ka no ni Mang Simon di tadaya. Ni Greg. Kat, Kinidayan na nga, bensikay. aya? Wan. Ay, lay. Crush ko mo ten. Agam na, di mo ipagpakaa. Ha? Ay katuna. Sige, saan ko nga ibagbaga? Ngamnas ka na pagmirindaan na ka. Ha? No di nakpagmirindaan, ibaga kinitata Simon, akras mo ti sa nga ili na akasinsin na lakay. Ha? Sige, sige. Ha? Lawan ko na nang ibagakang ka. Alang arudan, pagmirindaan na kaon. Ay, agore ka. Apay ayang ay may ka dito tersenak. Gumatang ako may timirinda. Ngamin, mabisinak. Nga mapag-isaw ta pagmirindaan na. Ay, sige. Basta jay ko na ka. Di mo sasawan iti sa bale. Wan, crush ko tay sa nga ili ni Mang Simon. Una na, saan ko nga ibagbaga? Alang arudan, pagmirindaan na kaon ta mabisinak ko na yan. Sige, sige. Ibagam na niya ti kayat mo a merienda. Taikang ka, kwaraw. Pudno ka day, Marikwanang. Crush mo nila kay Greg asa nga ili nila kay Simon? Ha? Nakamuamag. Ni Kwarog. Na, imbaga ka din na ibagbaga iti hasinuman. Ta nakababain. Ngam imbaga nagayam kan ka. Oy, ada crush na. Ay, sala nga crush, Mare. Nainlabak pa yan kan kwa na. Diyak ay ka makaturturugan. Marikwanan! Ay! Amaw! Adda na taer alakay, tay sa nga ili nila kay Simon. No kayat mo, kuyugan da kata sarungkaran taya. Ha? Anya sarungkaran asasawam mat marituyang. Babae, timang sarungkar iti lalaki. Anya kumatidakas na ngay. Alakit din Marikwanang. Agawa amon, tabareng masambot mo pa iti last trip. Ay, saan, Marikwanag? Ay, Siyak tidenggam. Nagalas akitaan a babae timang sarungkar iti lalaki. Isu nga urayam a sarungkaran na ka. Ay, Wan Mare. Mabainak mat asya ka babae iti umasidag iti lalaki. Mabainak unay. Ala, lakwan nga rodan iti asukar kan kape, Marikwanag. Sige, mabidlang tay kang ka. Kape ka na sukar. Supot, supot. Aday ta. Adtoy. At to'y matibayad ko, Maray. Kat si ka maritoyang, anya tigatangam. na, apay asika ti agdamag Maribanang, kat saan mo't asika ti aglaklakaw. Na, Ay, Marikwanang, pautangan nakman iti asin kan mantika. Ay, kauwan Mare. ay, umutang lagayam. O sige, pautangan ka. Awang parikot iti dayta. Apay, enteng, mainlab pa'y nga taay, ti bakit? Una, apay balasang nagtimainlab. Sa bagay, Ay, agure ka man. Apay aya. ningamin Marikwanang. Ha? Nainlab ka no kanila kay Greg, asa nga ili nila kay Simon. Nila kay Greg. Kasinsin nila kay Simon Reje Ay aya bandak ita iji balay da, taagi istorya kami kano. Iso ama pa na. Kababain no paayak ti awis da. Kasta ka day?
Nainlab gayam ni Marikwan ng kanigrig. Wen inteng. Isuday jay tinakainlaban na. Ah, Kinidayan na kanungamin kat ni Marikwanag. anya? Kinidayan lang nila kay Greg. Nainlaban. Kat no natar ngamin day jay agreg. Natatairak Ay, di mo manan kaya tagpaabakan inteng. talaga man. No lang at ipagsasaritaan. Natatairak ngam ni Greg. Kay? Di nakmaatiw ni Greg. Tasak ti katairan a kapitan. Dito'y ilit ti pakpakupak. Ay, inteng aya. Sa balen ti saritaan. Damarikwan ng kanla kay Greg ti pagsarsaritaan ta. Saan asika? Ay, kinakit din iji balay dala kay Simon. Purayin na kundi dyan. Dagayam arak asang sangwan nyo pare si Baon. Muwan kapitan. Kat may mayat no adya ka akasangom may. Tapno agi istorya tayo. Kaya't da ka akalangan kapitan. Dahil tatibudno, kapitan. Nataer ka, ngam natatairak. Saan mo ta? Natatairak mo ta? Nataar tayo atalaw. Uwan gayam. Pare Greg, apay kurso na dam ni Marikwanang. Nekwanang agis istor, kapitan. Ang mga nuisot yung kursunada kanyak. Kasta? Ako medyo kursunada ka. Medyo? Wain, ta siyempre, damog pa ila makita. Ang mamok, inlab adagos kanyak ni Kuwani. Imbagak ngarod kan kuana amapan na arman. Total. Balo man taon. Hindi Marikwanang? Saan? Ni kasinsin Greg. Apay asak ti mangaram kan Kuwana nga Iswo ati mangaram kanyak, kastuyak ngamin kapitan. No asino ti gusto kanyak, isu ti rumbay nga mangaram kanyak. Gayam gut-gut salwan niya, pare Greg. Ani agit-git sal, kapitan. Dati las-lastog mo. Grabe! Maray, umatangak man iti Bitsay. Bitsain? O sige, ikan ka. Nay, ano ti katawa am ngay kabadong? Anyan, Maray. Tadapay hair clip mo nga daribon na. Inlab kan sa talaga kinigriga. Bagay ko ka dito hair clip ko, kabadong. Wen Maray, bagay mo talaga. Nang runa no ilibrem tigat gatangag abitsay. Ay, sige, ilibre kang kanti bitsin. Ay na, agyaman nagmari Ken adapay apumintas ka. No ilibre nakpay iti itlog ken corn bake Maray. Ay, saan mo tan akabadong? Lugi ako na perme ano kasta. Bitsin lang ti ilibre kang ka. Anya ti gagaram, taimay ka, Mare. Katney, madama ti panagmulak ka dagiti masetas. Ay kwa, awan matkit di tinaskan nga ibagak Maray. Umayak la makisarsarita ken ka. Ay kasanungay, kat agmulmulak nga rod ka dagiti masetas. Taisupay nga income ko. Ay katulungan ka laangan Maray. Oo, sige Ay gaya Maray. Malagip ko ni Marikwanang. Ay, inlamutan. Ay, awan mo't dakas na. No, saan nga tama ba ay? Uray kita tilangana ita. Naka-hair clip itinalabaga. Sakit medyo lumabas iti bibig na. Naka-lipstick. Awan dakas na, Maritoyang. Uray saga. Mabalin mo matag lipstick no kayat mo. Iti anya agapungan. Ay kat, basta ag lipstick kalata tapno pumintas ka. Sa anak laakas kinikwa ng baak. Again, pipintas mo. Di ka agsaw iti kasta. Tauray si ka, mabalin mo latamot ti agpapintas. Kan uray siyak. Bay amman tadang gayak ni Marikwanang. Agpapintas kami, adwa. Apay,
Ikras mo mat nila kay Greg, tagpapintas ka. Anya! Ay, ito. Hay! Maritoyan! Nagawid ka man langan! Tanay! Maestres ak adi na oras gapukan ka! Lastog gayam dayjay agreg. Aya! Kuna nakit din nga ado kanot ti ko mamkamat ken kuan na babay nga oray lakayan. Aya! Kuna napay nga ado ti kwarta na. Ada kanupay lugan na ang hinginan. Kay? Lastog dayjay. Kuna napay nga amangan kanon awan na aramidak dito'y kabildatan. Anya! Iso kasaritam to ni Marikwanang. Tay babawi na tirik na iti dayjay agreg. Anya! Ada kagayam dito tersena ni Marikwanang, Maritoyang. Wan maray. Hey, umayak la agis tambay. Ah. Marikwanang. Ay, anyan a kinapintas mo ita. Wan amare, agyamanak, tay napresyar mo ti kinapintas ko. Hello, Juane. Hi! Hello! Nila kay Greg. Anya ti ka sa pulam, Greg. Sika ti kasapula, Juane. Na, taagkiram-kiram matin dagiti matam Marikwana. Juane. Pumimpintas ka iti inaldaw. Ay, Ah, Maritoyang, panagkunak kat pumanaw tan dito. Ay, saan maray? Saan ta pumanaw? Kuane. Umutang akman iti 5 kilo akar niti baboy alakom. Ken nayo namatan iti arak. oh sure! Arreglado. Oh, sige. Oray libren ti 5 kilo a karne. Ah, Maray! Ah, Ang tagainap ka kaday! 5 kilo a karnay, libray! Wala, mare. Libre para ka ni Greg. Idin to tabit sinlaang tinlibreng kinibadong ka. ala na, Kuane. Yalaan ako niti 5 kilo akar nit baboy ken arak. Ay, wan, Greg. Mabit lang. Wait a minute. Marikwanang! Maray! 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 Unay kabutan, Maray! Saan nakatulan? kasanumat ngamin adi napigsaan. Kat kaslawan ka itibukod mo apanunod, Marikwanang. Ay, Ay, ay na. Agasam. Dahil librem iti 5 kilo a karnit baboy nila kay Greg. okay lang, Maribanang. mala, ilibre na kami mat nga rod iti sidaan may, maray. Uray tay lunggani sa dita alakam. Ay, saan Marituyan? Pananggon daway ti kasta. Kahit ginundawayan to pay ni Greg, kat kayak naman. Ay, tapanagsasaob, Maray. Kasla sa bali ti kayat nasawan. Saan ka di apa nang gundaway tinaramid nila kay Greg? Agasam nga iti 5 kilo a karne nga inlibre kun kuana ni Marikwanang. Iso asigay, Marikwanang. Ikan na kami mo't iti sidaan may kin ni Maribanang. Saan, Marikwanang? Di mo patpatyan ni Maritoyan. No sana kayat ni Maribanang, siyaklatan ti ilibrem iti lungganisa, maray. Sige, ilibre ka itilong ganisa, Maritoyang. Wait a minute. Kuane, anda ko may bagakan ka. Anya day ta, Greg. Mabalin ka di kwarta ti pautang mo kanyak. Sa nabali ta iti panagsuble kag bayad akto. Adalanas kan nga si kaswag kat kasapulak ti kwarta. Ang amin to nagsubliak, bayad akto meten. Kan arman kan to meten. Kan nasumbatan nak, ikalay sa kadagos. Ay, sige, Greg. Mano ti ka sa pulam tay kang kadagos. Ha? Angam kaano nga ti sublem?
Agsubliak, kalpasan, ti may sa abulan. No kasta nagawi din ni Greg akasinsin ba, pare si man. Wan, kapitan. Nalpasan ti bakasyon na. Kasta. Aywan gayam, kapitan. Nakadagas ka man dito'y balay. Winta na panak kami dita balay ni Kagawad Litag at nalagip ko ti di magas. Wan ya, kapitan. Uminom ta. At dapay natdang arak dita. Saan? Sige, tenakon. Sige, kapitan. Kwa, kaano nga agsubli ni Insan Mau? Saanan nga agsublay, kapitan? Kasta? Wan. Saan ka naon nga agsublay? Adto ti soft drink mo, kapitan. Thank you, Aniya? Ay, Kasla na bang aran ka pa'y? Ay, mawawak ngamin. Wan kaya. Kasan mo nga, inarem na ka ni Greg. Kwa, kapitan. Siguro inarem na ka niya. Ngamin, madlaw at talaga ana in love ka. Kundi lipstick ka pa. Wan, kapitan. Di ko na ni Greg, into nagsublay. Bayadan na tinautang na kanya ka 10,000. Kan, arman nakto ka noon. Kanusong batak, ikalay sa nakto ka no. Ha? Kasta ti kunana? Kat no kunan ni pare Simon asadan nga agsubli. Ha? Sigun ka ni pare Simon. Awan ka no tiga po na nga agsubli ni Greg ditay. Nasakit dayta para kanya, kapitan. Jakpat dyan dayta? Malala. Nagsubli. Nalabit nga gulol budlag ni pare Simon. Awan, kapitan. Agsubli ni Greg. Agaputa arman nakano. Katnusong bata, ikalay sanak. Kat may sa, agsubli tabayadan na kano ti. Nautang na kanyak. Sige. Bareng agsubli. Anya nga'y marikwanang may san abulan tinapalabas. Ngam saan pa'y matanag suble nila kay Greg. Ay, wan nga rod mare. Kanjak makontak tinted na anambar. Ay, awanon, maray. Linuko na kalaon. Kastan sa ngagpaiso, mare. Ay, sayang pa'y dagitiin liblibrem kenkwana. Sayang pa'y tiim pautang mo at 10K. Ay, nagsakit matan, mare, tuyang. Day tantumot nga may. Gaputa in love ka kin nila kay Greg. Itad ka nga itay. Agasam nga iti 10K. Ay, sayang, maray. Sayang. Mare banang, kapitan. Imayak diti balayaw. Gaputa nagmadya talaga tiriknak. Linoko nak ni Greg. Mare, Nagkapuwa kay balay dala kay Simon. At nakuna na talaga saanan nga agsubli ni kasinsin na. Ipabayad ko kumakangkwa na tay 10K. Nga inutang ni Greg kanyak. Ingam ko na di na kanuam mo na ita. Kan may sa, apay kanu abayadan na ngay kat saan mo't nga isutim mo tang. Sayang nga agpaiso ti kwartan, maray. awan sa bali apabasulam no di si kamot laeng, mare. Ngamen, itad kamot nga itad. Mare! Gaputag gusto ka ni Greg, itad kamot nga itad. Adi mo man la inaramat ti panunot mo. Ay, atak nga minigireg. Nga blino ko na kumat. Uray ko mano di na isublitinutang na. Basta may nakikasar. Anya? Kaase ka man, maray. Ang bay amon ni Greg alastog. Tabarang dumteng to, ti talaga alalaki aparakan ka. Alah, mare. Isahangit mo laeng. Makapabang-arkan ka dayta.
Ay bay amon ni Greg alas to kunak man din. Panalabit asan ada kayo ito ding iti tunggal maysa. Nalabit asan pa'y ana ipas ngay ti lalaki aparaken ka. Entay, Joke only dong no. Tadi, very sad in lonely ni Marikwan. Yabatan. Ape akas titigasat ka. Talaga akas tatibiyag no maminsan, Mari. Kanya-kanyang pangyayari sa buhay. nasakit, Mare. Agam, italaday ta. Malipatam tumutlaeng, babaan iti panangiliw-liwag mo. Ay, iliw-liwag mo, Marikwan. Agaliwak say ka. Tapno makalipat ka. Ay nakwanang. Ala, iliw-liwag mo ti kinaliday mo. Kat inton maminsan, di ka basta agkalaklatan. Dayta pumada ginatang mo, kapitan. 50 pesos dayta ah. Kasano nga katawan mo't 50 pesos ka. Kadapay matawar na. Ay, nasaya at matawaran tila ko. Si kalaang ti patawarak. Talaga napig sa akin ka. Manut kwartam di taaya, kapitan. Adamot baryak dito. Ay, agure ka. Manuday ito, Kapitan ka, awang kwartam. umanayin, Mari. Ni, sagpipiso mo, dagita. Dahil tulatin na bati akwarta, ta dinawat ni Banang tidagduma. 5 pesos sa dito. Umanay daytan nga ibayad mo, kapitan. Sige. Talaga nga umanayin na. Mayat gayam ti gumatang iti istor mo. Dakkel ti tawar ko. Di mo ibagbagay iti sabali ah. Uwan, dua tala ang makaama. Papanamari to yan. Mapanak man gumatang dita tersina ni Marikwanang, kapitan. Kagap-gapok dita. Anya nga'y tiginatang ma. Siyempre, pagpagwapo, pumanda. Nalaka nga mintilakon ni kumarik ka. Ewan, nalaka. So adita kay agumata. Umayak man gumatang iti paborito mi kinibadong ko at tinapay, Maray. Daytay man pandibara. Una, ado tila ko kita, mare. Dayta lang tigatangag. Ala ko na. Hap, daytay tibayad na, Maray. Nay, daytoy lang. Kanukin sila ang tibayad na idigimatang ak idikalman. Apay, manuitan. 60, mare. Anya, nagbit mo't ang iminan. Kahit ngimi na amin na nagagatangan, di mamuaya. Nagpartak mo't ang iminan. Ay, saus, saan anasaya at daytoy ang mapaspasamak, Maray? Nanay, di mo ibaot-baot ta ginatang mo tinapay at maperde. Makaung-ungatak nga bain. Ay, bayadam dayta. Naibaot-baot maun. Diyak kayat abayadan, nagngina. Bayadam ta na nabutanan. Kita man nay, Pakpakawan. Oray pa'y anyater aramidam, diyak kayat abayadan dayta. Sigay, Nay, nakaw. Hay! Papanamon ngay! Agsubli ka ta bayadam! Kunamlan asino day abaak, nagninakit din tilako na. Ayan na nga, di tinapay aginatang mo. Awan tinagatang ko, ngamen, ngimina tilako na. Nung imi na lang iti 5 apisaw, imatang kalata ko man ah. Kano triple tingin matuan na. Jay kinsay, nagbalin a 60. Ay, unay mo tay. Nakaturog tayo lang itinagpatnag, ngimina tilako na. Ay, madiday tangar aramidin na. Talaga maday. Uray kagawan, ingkay reklamaw, kini parintay. Wan, talaga nga ireklamaw. Sana naskan ang mapalubusan nga agla ko ni Marikwanang dito'y kabildatan. Nakangingi na tila ko na, oray aklasem gar. Waraw, ayan ni Kapitan. Dapay langit di balayda. Apay kami na nagsapa ka ngay may dito yung barangay haul. Umay ko ireklamo jay kumarik nga datersina na. Asinaw? Kasla di mo matamam mo jay kumarik aba. Ni kagawad ko hanang. Wan, ireklamo tanag ni na tila ko na. Impangina na ya.
Kuna na siguro ajak ireklamaw, gaputag kumari kamay. Angam ireklamaw. Ha? Pero huisaw, dito'y barangay tayo. Urayam nga rin ni Uncle Kao. Maaldawan day di asumra. Ibaon ka ah. Sa dino ti pangibaunam kanyak, Chip. Ibaon ka mapan gumatang iti merinda tay di tersina ni kagawad ko anang. Sige, Chip. Aw, dahito iti kakaiso na 50 pesos ko ngay gatang mau. Inakon gumatang, Chip. Darasang, tanay, mabisina ka. Chip! Ay, Aw, ayan nga iti ginatang mga merinda ta. kurang mo't kano di ented mo akwarta, Chip. Anya kurang, sobrang tupay day jay. Kurang kano kung ni kagawad ko anang. Awan kanon ti magatang na dayjay, ijay tersina na. Ay, unay mo't daytan. Ngimina mo't nga agpayson tila ko na. Ay, sumot lagayam nga irikreklamo ni Nana Tuyang. Tapod no gayam nga ingina ng dagitila ko na. Anya nga iti aramidin ta, Chip. Agreklamo tamatan na. Sige. Kapitan, apay ngay, akasla di mo kaya't adenggan ti reklamaw. Ay, wun atamok asad arum ba nga reklamo ni kagawad ko anak. Apay katasanan. Nagngina nga rod tila ko na. Naglakan tupay. Nangina no siyak ti gumatang. Ngimina at ang ngimina mo't ngamin amin agagatangin ita. Nagpat nagla, ngiminan. Kasano ngay dayta? Gagangay na Na, apay ngay nga agkatawa ka. Ah. Akas lawan laeng kan ka dayta reklamo, kapitan. Simple la day taba nagmaray. Saanan ang masapol nga irekla-reklamom dito barangay? Makadlawak kapitan. Gapon samet ta kagawad, saan mon adenggan ti reklamo kontra kan kuana. Saan akas tamari? Ay, saan na nasaya at dito ang mapaspasamak dito'y barangay tayaw. No adagayam ireklamo makagawad, saan mo kaya tadenggan? Apay, nagkapwa maray. Jak ibagbaga. Apay ko mga ibagak ngay. Nagkapu ka dita barangay holan niya. Napanakindarom. Na, kasano anamuam? Amo ka. Sakbayan napan ka nagreklamo. Amo konti naramid mo. Anya? Kano close kami kan ni Kapitan? Agpapada kayo amin nga opisyal. Di nak may reklamo, Maray. Napigsa kan ni Kapitan. Natuyang, napan ka din nagreklamo kini Uncle Kao. Wan, kagap-gapok lang. Katanya nga iti napasamak. Saan akayat adenggan ni kapitan ti reklamo? Anya? Basit la kano aba nagdayjay. Saan anasken nga ireklamo? Uy, dakalabahan nagdayjay. Nasken nga aksyonan na. Mapanak kumamot agreklamaw. Ala, inkan kwa raw. Barang ti reklamom ti denggan ni kapitan. Nasaya tadakan ko Munang Gail, umayak matagreklamaw. Tinulad mon sala ni Nanam Atuyang. Kagap-gapo na ditoy. Umagrekreklamo. San ko atinulad? Talaga kayat ko matagreklamaw. Ireklamok ni kagawad ko anang. Nagninaw na itila ko na. Naglain kayo ngagreklamo. Talaga mo tanang inatila ko na. Adula amin. Agwalis ka man dito barangay. Umayak nga rin nagreklamaw. Agwalis ka tamapanak ititersi na ni kagawad ko nang. Ha? Kaya't mo pa'y lang ti gumatang ijay. Kat nagngingi na dagitila ko na. Umay ka, Kapitan. Ano ti lakok? Anya ti kayat mau? Pumada? Saan na pumada tigatangay? Anya nga raw? Agpili ka. Kartit baka? Ada, Kapitan. Nangina ti bayad na. Ewan kayam kagawad. May nakamain reklamo ni Maritoyan. Jigat gatangam akar ni baka nga, Kapitan. Kung namut anangina. Libre! Alamon, ipanawat ko. Amo maray. Kung nakan ni Maritoyan, nga oraan niya pati bagana. Agoray ka, Kapitan, taisupot ko tay karni baka nga alaam. Agyaman na. Adan si Daan may kinibanhang. No, adan tumanan agreklamaw. Umay kalaan dito, Kapitan. Nung may awan igatanghaw. Kay padawat ko na. Nalawag anang ko na ita. Kasta tikat ko. Naggatangam iti daytoy karni ti baka nga ipalpalutom kanyak, inteng. Impadawat da.
Na, sino tinang ipadawat? Ni kagawad ko nang. Pinadawatan na ka ni Marikwanang. Apay mas daaw ka timbagat. Apay pinadawatan na ka, kat ilaklako na dagita. Ay. Saan ka nga katawa akas ta inteng? Diyak kayat tikas ta pa nagkatkatawam. Ilutom ka din. Ay, aguray ka. Awan da no mapaglutok. Ay dinak ibaon. Ibaon mo kit din ti kapitan. Ningarod kwarog ti baon ka. Ah, Kwarog! Abayan day. ay anda ka magayam dita. Dakang kay. Nangag ko pinadawatan na ka ni kagawad ko nang iti karni ti baka. Ay, sikan at ti kapitan. Isumat lagayam asan mo akayat adang ganti reklamo may. Tapat padawatan na ka iti lako na. Inteng, Ah. pudno ka di tinangag ka. Kwa, Jay. Ha? Unan tay. Ah. Irik-reklamo mi ti kinangina ti lako ni kagawad ko nang. Hindi na dangdanggan. Ha? Anyala ingan ti maibaga dagiti tao kan ka. Inteng! Maritoyang, inreklamong gayam ni kumarita ako anang. Wan maray, inreklamo tanangina unay tilako na. Ngam kasla awan laeng matkin ni kapitan. Diyak pa'y ngamin na pangimatang iti tersena nakat. Tani inteng ti kanayo na mapan gumatang. Nagngina tilako na maray. Nagbiit ang umina. Inaldaw sa ang umina tilako na. Akat no kasta, kadaminit ang umina. Sapay saan akayat nga aksyonan ni kapitan dagiti reklamo may. With nga road. Isukat anapig sa tinakam ni Marikwan nga agipanginay tilako na. Tay ayunan samot ni kapitan. Madi ati kasta. Iso ajak panpansinan maray. Tapno mangrik namot Si Kangay, panpansinam ayan ni Marikwanang. Eh saan itan? Rumbang laang maray. Iparik natakan kwa na asan anasaya at aramidon na. Day, apay nga da ka dito tersenak. Dakas ayan umayak lang agtugaw, kagawad. Saan ka gumatang? Awan tigatangag. Ay, pumanaw ka dito, nawan tigatangan. Ha? Si Kape amang tan iti malas dito tersenak. Di nakmat papanawon kagawad. Pumanaw kan kunak nay. Di mo uraya na makaungotak, tanay, pumangura. Pumanawak man langan. Nakaungungat ka. Isungawang pagimatang manipod ay tay bigat. Tanda kayo amala sa tattao ti umagi si istambay dito. Mayat mare, no agkuyog ta lumabas di ta tersena ni Marikwanang. Wan maray. Ito nagsublita. Ipakita taken kwa na dagiti ginatang ta iti sabali a tersena. Ay wan anya. Sigurado, makaungat iti kasta unay. Sigurado Intangarudan. Sige maray, intan. Nay, saan kamot anang lukat itangal daw kagawad? Kasano kumamang lukatak kawam mo ti mapan gumatang. Ay, matumal. Uray tupay ti panagpasada may. Matumal mo't no maminsan. Ay, jakman amaw. Awam mo't gumatang ay. Ha? Amangan no tinulad da kung dagiti kabaranggayan tayaw. Tinulad nga. Asabali mo't ti paggatgatangan da Anya. Ijay nalakatila ko na ti paggatgatangan mi nga may kagawad. Nay, apay nga kastamat tan. Di mo mo't ngamin ibaba ti presyo dagiti lakaw. Inal daw mo't ang umina. Apay adiyo ka no pampansinan ni kagawad ko anak. Nagkuna. Iso mismo. Makalulwa. Bagbaga na day takanyak. Ay, kasanumat nga men. Nagngina tila ko na. Madimad day tangar aramidin nyo kan ko na. Gaputan nangin na tila ko na. Diyo pampansinan. Ay na ibagam kan kwa na asaan na nga ipangina tila ko na. Tano di na ibaba ti presyo. Talaga asaan men apampansinan. Ano nga tati mabalin adawatan dito tersinam kagawan. Ay, dawatam amin na ano kaya mau kapitan. Ay, saan mo't Kababain mo't. Malugi ka. Awam matlat serbi dagitala ko.
Tawang maggumatangan. Anya? Uray dagiti ko kumarek. Didak pampansinan. Baa kaklang arudan. Awampay kumarek. Kay kasi kamot ngagpaiso kagawad. Ang padasa man nga ibabati presyo dagiti lakam. Marang agsubli dagiti customer mo. Kan pansinin da kan dagiti ko kumaram. Ay, sige Kapitan. Imbagam de isot aramidan. Ay, nanak ko anang. Sana bali abasit ti maganan siyam. Basta ado ti gagayam kan customer mo.